Alo. İyi akşamlar abi. Nasıl? Abi ben Abhuddu. Ben lukah var lazım. لقاح war lazım. İş yani lukah, marifet. Abi aşı var lazım ben. Emek. Yarın emeşi abi, ben yarın gel. Abla, yavaş abla, ben khaf. Abla, bu ilaç cuvatu ne var? كتافي وجعوني. ناصم انام شوي. اللقاح وجعني. Abi hastaneye gidiyor. Abi ben tuvalet. Abi elma lazım. Abi bu su مساحات. سامعه هوناش حاطين باللقاح. كل هلال عم اشوف كوابيس. نعم ترينو اجا الاستاذ. ايش بدي اقول له هلا عن المحرك؟ شلون بدي احكي معه بالتركي؟ Gel kardeş gel. Bu parçaların isimlerini söyler misin? Meşi abi meşi, ben geliyor. Abi bu su مساحات. Sen biliyorsun مساحات? Abi bu zeyt motor. Abi sen biliyor zeyt zaten? Aynı bas bu zeyt motor. Abi اسمعني. Bu radyatör abi. Yani motor harara var. Bu radyatör motor harara. Check the mic and make sure it sound right, boys.